everyone, welcome back to my channel. Today I'll be preparing duck curry. I bought one whole duck. Mayam ngasidi nganu insang thongla charase. First roast the duck. Khara lau hi se ko. Adu lau na ngai aina du mapum lairabne natradi kakladi lau yadrabne na ko. Asom di lau da ni yon mane ba. Lau ban haw hele. Asisi aina 740 the live ni ko 740 the live ni 1.2 kg ni sisi ko side mo si mathaw thokre yung mathaw kre thokre di yare ba ko Nganu ka pulore hazik thongai tawse. Take a nice big wok. Khanga saum lo se ko. Put generous amount of oil. I'll use half cup of oil. Let the oil heat up. Thau sa halasi. Once the oil is being heated up, put little bit of cumin, jeera. Jeera khahap ke yam di hab lo. Tej pata. Now the onion. Chanam ain paste oi hangre ko spoon ma half chilse. Ginger paste. Ginger su garlic su dum dam happening. Ye phazan ngau rase minute mane di ngau bi rase. Then the towel took hang over this and the figure. As I said, Mukum come then the tongue, you go Mukum from the deep in Hawaii room bataogi. Dikti nganu si pit le yare. Kadi gom chai biraga thang dere se. Dikti thang dere ge switch off the flame.
Nganu thongsi pung ama khazik hele. Now it's time to enjoy this delicious duck curry. Wow. The aroma is so nice. Manam si yam hawe manam lakre ko. Here I have sting beans chutney, yongzak metpa, duck curry, and this is iromba, beans iromba. Asi din na Hawaii iromba laire. Asi di hawre ni. Chab hawre ge miyam. Wow. It's super delicious. The duck is tender and delicious. Nganu se soft oily ko kandre. Adun ang hawa na tadi kan mesti tale sab ngam di ko. Thom rok su sap sai. Sting beans chutney. Hawra. Garlic. Wow. Hawa. Garlic si phasan hawre. Iromba. In herbo happy yam iromba daga. Hawaii iromba se. Kuiram tungda nganu chap ne. Yam hawe. Hawa. Yam hawre. Si gi lan so. Duga theng ni so lam na chab ne na ko haw du haw ben gre ko lam na chab ne na. Yongzak hai su dum haw di hawe. Asi nganu si angaw bza to ni ko. Angaw ba nganu to ni. Asi in sari bi yongzak se Tripura de na. Bapam tungal sum haw de sak mane.
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯀꯣ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯍꯦꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯄꯣꯟꯇꯦ fazendo Zara. Fazendo haon Zara sisu. Ay video si white lotion jarge matangi video da muko unas. That's all for today. Thank you very much for watching. Bye. Take care.